U okviru projekta Njihov osmeh nema cenu, koji Forum žena Kruševačkog SPS-a sprovodi već 5 godina, održana je akcija dobrovoljnog davanja krvi. Ovo je inače 12. akcija po redu, a socijalisti se svake godine odazivaju apelu Instituta za transfuziju krvi Srbije i na taj način prikupe i preko 50 jedinica ove dragocene tečnosti. Cijela zemlja kada je u pitanju dobrovoljno davalaštvo je malo u deficitu i tako svi zdravstveni centri. Mi smo se potrudili da i ove kao i svake godine na svaki poziv se odazovemo. Kao što rekoh, odziv je od jutros baš onako veliki. Akcija je počela u 8 sati. Nadamo se da do kraja akcije da će da prikupimo broj jedinica kao i do sada. To je bilo više od 50 jedinica. Trudimo se da što više kroz ovaj projekat pre svega obučimo mlade ljude na dobrovoljno davalaštvo i oni su neka ciljna grupa, jer zaista ovo je jedan najhumaniji čin koji neko može da učini. Nečih 5 minuta zaista može nekom spasiti život i eto, ovaj projekat traje već 5. godina kako radimo i kako se bavimo dobrovoljnim davalaštvom, naravno pored svih ostalih akcija koje radimo za decu u borbi od karcinoma, za decu sa posebnim potrebama i za sve naše sugrađane koji su u socijalnoj potrebi. Po rečima koordinatorke projekta Njihov osmeh nema cenu Jelene Đorđević, do kraja godine, kao i prethodnih, planiraju se akcije pomoći pre svega najmlađima. Znači, do kraja godine održat će se još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi, zatim pravimo projekte nešto u vidu humanitarnih koncerata i turnira gdje ćemo prikupiti sredstva za naše najmlađe sugrađane koji su bolesni i eto, mi se zaista trudimo da uz podršku Forum žena Gradskog odbora SPS-a trudi se da uz podršku, veliku podršku Gradskog odbora i naravno mladih socijalista zaista radi što više i eto nekim našim primjerom damo ostalima kako treba da se radi, da jednostavno moramo da usmerimo pažnju ka onom najmanjem čoveku i da svakog treba da eto i saslušamo i da pokušamo da pomognemo svakom ko nam se za to obrati. Današnjoj akciji priključili su se članovi i simpatizeri Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije u Kruševcu, prikupivši oko 30 jedinica krvi.